pen Gorkhalan upon catching ki hang a sonsi, Nitu Mapanda, Nanghanang Jipu, ASDC pen ki hang. Sub-Inspector Asat Langalong, Lamki Kiklang Rokapatak, KADCC Atom SPSM Kachikom Dam Japan, Armu Kachijeng. Keding Crow along Alam Kepotak, Karbialong Autonomous Council Pen, Law and Order Atom RDP Pon Pipulote, Soluk Sodak Pen Chisong Jipusi, KSA Kether. Kardom Pini Prantam Bertalong Penili Sami Jilhansapi, non Arjik Tham Bertang Tonpan. Tiripi Sorkar Pen, non Kevangji Prenified Troxiani, Porpai Kri Isiapor, New Delhi along Gorkha Janmukti Morcha Atomapan, Kehang Pontekason Totsi, ASDC Atomapanta, Article 244A Apotak, Nang Hanang Chipusi, ASDC Akong Chunbang, CM Barim, Judson Bay, Kehang Padupon. Ninkan Surihini Raser Cap and Ninkan Surihini Rakreser Cap Anikanan, MP election Ahotin, Tiripi BJP Asongja Potom, Jasmet LK Advani Pendanglok, Rajnath Singh, Lapen Nitin Gatkari Atumpen, District at Homaparman, Article 244A, Nang Pipon Popu Alam Chake, Karnokrong Ahile Kalongse, Tap Tapomapusi, Pini Heranke Amai Kapadohot, ASCC Akongchunbang, Karbenong Autonomous Council, CM Barim, Judson Bay Karju Padopon. Article 244A ke non Gorkhalan upon catching ke hang a hodle, ke hang dun Joshat Kalilo, ke damta Ninkan Haro Pressure Cabra, Choknar Cabra, Chokaninkan Hospensi, Autonomous State Demand Committee, Karbi Students Association, Karbi Nimso Chingthurasong, Lapen Precham Hampangasong Atumpet, Chelang Rapetsi, Sorkar Atumapan, Kachesong Atumon, Pale Bombo. Ajak Dinklui Pen, Nakachesong Pen, Kichunang Tek, Laki, Tiripi Asorkar Atumpen, Ninkan Haro Pressure Cabra, Troxer Cabra, Sirkep, Jang Miachitlo, Nipai Isiani, MOU Alamdon Kachi Tokshat Pen, Akapreke, Hangnat Tavilo. ASDC Ahin Pen, Preyachitlo Nipai, Troxi Arni, Gorkha, Janmukti Morchatum Apan, Tiripi Sorkaratum, Kachinki Kachitan Ponji, Kehangalong, Hangnat Kipudunjia Sonavi. Bonta Sorkaratum Kachingbai Ponjia Hot, Ingbai Ponjai Jera, Nitum ASDC Atumapanda, Nanghang Pon Bekang Jiputa, ASDC Akongchunbang, Judson Bay. Salam Japan, sudah wajah jajan, hang, kontor punya hang, panggil, layan di sini, kalau itu di politik, apa tadi kalau kalau dah, kalau yang mau panggil, kata, pipeline di Sialam, dah kadang ada sini, dia di sini, anjuran klaim pada job, harus सरकार penting kilo lakukan. Kepro luta promo, lalu council सरकार रिदेंग Assam Pradesh Congress Committee Alam Toya Tengpen Sub-Inspector Asat Langalong Lamki Kiklang Rokapatak Dipu SPSI Hem Kechikom Dam Jiaphan Karbianglong District Congress Committee Atum Ongdung Armu Pen Chejengkedam Bomohot Police Atum Khamkhedun Chek Pedak Porpai Kri Simalong East Karbianglong District Congress Committee Atum Aphan Assam Pradesh Congress Committee Atum Kapen Khadateng SI Asat Langalong Lamki Kiklang Rokapatak East Karbianglong District Superintendent of Police Sahem Kachakom Namjia Phampura Dipu KADCC Sahem Pen Ki Ongdung Armu Chijeng Ponsi Kedambom Aporhot Aduntu Police Keton Kelang Adimalong Kelepen Police Khandon Cheksi Padamlong Ledetlo Bangsojok SPSI Hemalong Anki Paledamlong Ledetlo Assam Jitu Pradesh Congress Committee Direction Mote Aji Ami Protest March লগতে এসপি অফিস ঘৰৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল পুলিশ পইণ্ট আহি পাইছে কিন্তু ইয়াত আমাক ৰখাই দিয়াৰ বাবে আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই আৰু আমি জিতু বিজেপি ৰিসেন্টলি পুলিশ জিতু এপইন্টমেন্ট এটো আমি নিন্দা কৰিছো আৰু এটো আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছো এটো জিতু এটো ৰহস্য এটো জিতু প্লান জিতু হেন্দি কৰিছে এটো আমি অপোজ কৰিছো কাৰণ they have a secret agenda যে হতে RSS নাগপুৰ জিতু ডাইৰেকশন মতে আমাৰ অসম চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চলাই আছে এটো আমি
কণ্ডেম কৰিছোঁ যে দে আৰ ৰানিং দ্য বিজেপি চৰকাৰতো মায়ালং কানিঞ্জেবেৰ আপোনা চাকে চকলেম আৰু সৈজাঙা ধুমাফান কুটিহিনি বৰেঙাং হয় আবাৰসা পিপংকু বুকে ৰাদাফান কাপামাং হুবিনং লপুকে ৰাদতম থেকলং প্ৰংনো non hejang esaya satlang alam kialong kachirab donatum aphan anke katar le padoponsi arona tengpen insai ponra nep ingnang ponvek nang jipusi APCC lamjai sarpo Dr. Mongwe Rongpi ki hang padopon আজি আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ মতে আমি প্ৰটেষ্ট মাৰ্চ ওলাইছোঁ আমাৰ পাৰ্টি অফিচৰ পৰা SP অফিচ ঘেৰাও হেতু যোনটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম দিয়া হৈছে সেইমতে আমি আহিছোঁ কিন্তু আমি ইয়াত আজি ছেকেণ্ড পুলিচ পইণ্টলৈকে আহি পেলাই আমাক ৰখোৱা হৈছে আমি সেইকাৰণে ইয়াত বৰ্তমান আমি আছোঁ ইয়াত শ্লোগান দি আছোঁ আৰু যোনটো বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি য'তখিনি বিজেপি চৰকাৰে কয় যে বছৰত আমি 2 কোটি চাকৰি দিম য'তখিনি আমাৰ বছৰে বছৰে আমাৰ গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ওলাই গৈ আছে আৰু বহুতখিনি আনএমপ্লয়মেণ্ট আপোনালোকে চবেই জানে যে আনএমপ্লয়মেণ্ট ইজ এট ইটছ হাইষ্ট এভাৰ ইন 45 years 45 yearsত বৰ্তমানৰ যোনটো আনএমপ্লয়মেণ্ট এইটো আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো হাইষ্ট হয় এইকাৰণে এইবিলাক চিটুৱেশ্যন চাই পেলাই বিজেপি চৰকাৰে যোনটো কোৱালিফাইড ইউথ চবকে চাকৰি দিব লাগিছিলে বা দুখৰ কথা যে যোনটো SI যোনটো চাকৰি কেলেংকাৰী ৰিক্ৰুটমেণ্ট কেলেংকাৰী এইটো বহুত দুখৰ কথা আৰু আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হৈ পেলাই আমি এইটো ঘোৰ নিন্দা কৰিছোঁ আৰু যোনটো ইয়াত non ke dobom BJP sarkar ke RSS atum asai angdeng ateng pensi ke claim ke dama joksi police asai kamalongta RSS atum aphansi kapalut labje aphansi bidikang lempen claim bom no banke chokje la palang tum jitu police recruitment ki kuri banke lake jitu ke claim nahi aga ron pena lang tum bahari si ke claim alang tum banke hidden agenda RSS agenda si ki fulfill jipu Nagpur jitu direction tengsi suli hala suki suli join si RSS atum phan kichi police department alo ki jogdi pan se alang tum byasta kori tasila banke youth atum phanda deprive lo unemployed youth phanda deprive lo Karbi Anglong stame tuliram hang pulo 5000 sakuri nikan CPG pulo Himanto Biswa Sharma stame 25 lakhs bi pulo India Prime Minister stame 2 sakuri nikan siang bong pi pulo lahai ke kado kare non theklong daglo rat tung pacho bayalam lapenang parta ladak ni tum pilo hala jitu mopen stame ninjelo je ladak inquiry police atum phansi exam pa conduct lapen police atum phansi ako inquiry kuri nahi po banke laki ki chok chenai alam lo ki chong hu phansi ako ki chong hu na damoy ki chong hu phan bisar noi pugela chok che lasi ladak ke mesen jitu judicial inquiry se donang po mane bag retired judge atum phan Tiripi BJP Nangkachari Asongja Potom Radaphan Kapachobai Ason Thotsi Ladakh Asamalong Realongta Chief Minister Sarbananda Sonowal Kacharipon BJP Sarkar Sitami Radatum Sungdun Krungji Lasi Laki Kichokche Thepik Lopu Arbokpansi Sarbananda Sonowal Aphan Chief Minister Anghoipen Che Ovek Nangchuputa Pini Kachesong Hot Kehang Katarampen Kehang Padupon Roshan Hansi Report Karbi Anglong Live KSA Kajiranga Dolomara Lapen Daithar Arotum Pater Piponsi Non Hejong Karbi Anglong Lapen Golaghat Ahoy Lokhojan Kedingkro Aronglong Alam Kiopothak Dolomara Long Kachingwai Amai Pangnipon Karbi Anglong Pen Golaghat Ahoy Kedai Lokhojan Kedingkro Aronglong Ongdum Golaghat Asoratum Risim Rongrang Pen Nanglut Paksi Kether Kihap Tekangapothak Pini Preni Pipe Ho Arni Dolomara Long KSA Kajiranga Dolomara Lapen Daithar Arotum Ke Phatengsi Kisung ke Povek Aradatumta Chitong Dunlu Lapen Dolomara Alongta Ajha ke Theki Dingatum Anparta VDP Atumta Chitong Dun Mayalong non hejong ke phoalam ke pothak Chethan Ponsi Kisung ke Povek Atumaphan Prabjen Pen Law and Order Atum Keton ke Lang Pado Ponsi Raikom Pidunangji Lapen Ahoyalong ke Therthep Kapang Thekasai Claim Nangji Pusi ke Hang Padopon Lapusonopor hot Kisung ke Povek Aradatum Kachethana Tenke Longle Pata Dolor Apita Aronre Pen Golaghat Asoratum Hemnaki Kimabangke Ningduk Meme Binong Pusi Ningduk Alam The Chepaklang Pon Kalau sekian mikir pulang, dari kawasan putang teh mikir hita estate naik ko. Halas soal ketok artikel ko portfolio halas soal orang teng pensi, amin tu konservatif amu. Pulau, nokalan Dhonsri Soding Panamat, Golaghat company tiku bulat hit. Lepas aku Dhonsri Soding man so that
Brahmaputra pen kolong roi fol grak ka beng lo lasi hala so sahab amen areng ke log British sarkar areng log gitu council ki pivega ba amen ke idi pradhan hala so idi pradhan bang la aphai lang lon o lang ke asam ba det ko hui pulo ra Lason thak thak si inut kesaru abang phua hin penta karbenglong ahoy alam the than pachini ponsi council ke charitin atumta ahoy apothak ke pangkre bia joksi pini arnianta ahoy ke do aradatum kisung jokon idet lopusi ningje pon isi lindu kalam lo athake karbenglong ahoy interstate along chole alam ki kali inter district along system e lapson kolagat pen nogang pen hojai pen alam the kai ke semekla tame lapu keding pro along atumi por sa a khayatu ti tribes atu kedam tani lockdown ahu alang li long le lo PMAY ham chikim lo bang so alam biar ta tenang pacheta lo lo alang li methas me lapan arsonga lahir ko chipilos me karbiang lo protection ka bilia pela pot pini ani alang li aning ge chhe bilia song asalang li tum phan hala dak ke rabun bang ka bilia pot pini Kajiranga district KSC itu labang so meeting organize lo jesemet ahoy alam abuta asalang li tum isu ki kolam bang ni sabu karji Halapu KSA Daihori branch chunbang Robinson Rongpi ahin penta ilitum dodonjoy polote chokchelo ilitum ereng ihule socetami ilitum kisung ke phora to maphan rai donangpo pu alam the ning ki pungpen ning jesi KSA Kajiranga district amai phupenta ahoy pathak kachangma jia phansi pini bangso amai phaponlo Sitame ongdong asongja kache krongatum kaching wailong nang kache tongdon de da bangke ningduk memi athe adoya hoy alam kache thanche mumalongke anoten akarbita nang cheto do nang chia potlo pusi ningkang samse alam the chepaklang pon Pherangke athengno KSA asongja tum kaningja tengke jongsi bangso alam ki along council authority lepen law and order atum RD nang pidunde polote soluk sodakpan sitame chesong ponang kokpo Lapen, Lasolong, Karbenglong Autonomous Council atumsi adai che enang popusi pachini pon. People opinion mailang rang thedat kalang dum. Ano si rangap pulote dan dia leaders tum pulote dak mane leaders yang chochedano dalam moral kalina hok dak chochedano. People lang dum an ke against ke. Kese ban an against ke. Kese dolo talang tum si nonda youth sengbo mati. People party tin ASC le rangon Congress le bangon, BJP le bangon, kapre ka organize kiba political party le bangon. Pini people si youth nang senglem delo, people si asong nang senglem delo. Lagi kai ma kese tu ma adai nang ipi dum si kecok celo. Nilik tudam daji. Pini borda alam cithanam ji polong dong si alam tu political party patherong. Pini dhoro malam patherong pulong te pini li to borda ke non ke dam chotela ansu sesi dam la. Laso teng bulo rene tum logo chari song tum mono weki mi youth anta me anin ki box do golo je ne tum chi song se ta lewe je political leaders tum pen chenglo antonisia leaders tum rong kete gambura Kachini do natengke lokhojan keding kro aronglong alam ke opothak ahok pet ahoy kapang thek jiaphan nangke langchare jiaphan Karbenglong Autonomous Council Principal Secretary ahinpen Director of Land Record and Surveys aphan alopale tanglo Lapen bangso de malong keton ke langdon pen monsang kapado jiaphanta Karbenglong SP aphan alopale lupusi birta rebdunong Dolamara pen arji sanong phar Karbenglong live Tangte non malom so dihina mophan bertangton panik senang Humridam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akularalong nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachioma pik kaching thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akularalong kedam jia phan apor duredat pusitami matha ikri bangso akularalong pen ke thon ke banabar sai sitami long ikji Lasi Humridam ikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adu.
দিহেনা মভি পুথত বেটাৰ জীৱন ঠেকলো না মনেত আকাই লং অকপ্ৰাণ হেনলো কেথে নাইলো অকপ্ৰাণ জংসি মেমে পুলতে চোকলেম চোদাম আহিন কাটিকুক থেদুং বিনং লাসনসি লাংহেন কনস্টিটুয়েন্সি কাপারলো পুডুম পুখুৰী সাব সেন্টাৰ আলং অহকপেট কাচিনি জিয়াফান কাৰ্বি আংলং লাইফ আফেৰাংকে কাহমৰি পাদোদাম আহক কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আহিন পেন সেকেলাং আহিন মেসেনাং জিপু কি অংডুং মেডিকেল সাব সেন্টাৰ আহিম কিমৰাং পনলো লাপেন মেসেননো bonta ahem kim depen thanga mo pawang bepen ki kim tang ahemaret amusi pawang suabangke kaching thor kali pusi hokponang kokko bangso puthak non malom pardon ron pen karbeng long life ahin pen kelang tarle pasai dengpon lason si langhen constituency angkangarlo along pudum pukhriya rara phanpu sarkar pen kapanong pon medical sub center ahem abangke kim hamamat rara phan kapalanga phanchot pusi rat pen karbeng long life apherangke phan nangpachini don bangso hot pudum pukhuri arat pen kaningje ponatengke bangso asab center alongpen radaphan thangta alelong ponpe doctor lapen nurse sitame wangwe lapen radaphan dowai imuta long ponpe pusi therangke aphan nampachini don আমার গাঁৱৰ প্ৰব্লেম কিটা আপোনালোকে মানে খুদিবুলি আহিছে খুব ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ ইয়াত সঁচাকৈ নাৰ্ছবিলাক নাহে আৰু মানে যি পাব লাগে সেইবিলাক আমি নাপায় বাকী আৰু ক'বলৈকে একো নাই মেডিচিন কেইটাও নাপায় নেকি মেডিচিনো নাপায় নাৰ্ছ চেণ্টাৰ নহাটো কিমান মাহৰ আগত আহিছিলে এনে এই কৰোণাৰ কাৰণে নাহে নেকি আজিকালি bangso sub center along ahok peta bangke towarawi doctor nurse atumle wangsitame kidamji atowarawi Mason Kachilengja Phanpura, Ninkan Kiapaprang, Calvert, Nang Thondo. Sita, Non Puanta, Kasilam Lederajok, Towara Banke, Akisung, Dokoglo Puta, Ningje Ponthu. আগতে ইএম ছাৰৰ ওচৰত আপত্তি কৰিছিলোঁ আৰু আজি প্ৰায় 10 বছৰ আগত এই কালভাৰ আনি থৈছিল কিন্তু এনেকুৱা ফিটিং কৰি দিয়া হোৱা নাই কালভাৰ এনে পৰি আছে এতিয়াও এতিয়া ইয়ালৈ মানে নাৰ্ছ বা কোনোবা ডাক্তৰ আহিলেও সোমাব নোৱাৰে অসুবিধা সেইটোৱে আৰু কোনোবাই কিবা এটা পেচেণ্ট আহিলেও সোমাব নোৱাৰে অসুবিধা দলং নাই ইয়াত এতিয়া আমি দেখি পাই আছোঁ যে ইয়াত ক্ল'জ হৈ আছে এই চাব চেণ্টাৰটো আপোনালোকৰ ইয়াত চাব চেণ্টাৰটো এইটো কিমান মাহৰ আগৰ পৰা এনেকুৱা ক্ল'জ হৈ আছে এইটো বন্ধ হৈ আছে বস্তুটো এইটো তেওঁলোকে মানে সপ্তাহত বুধবাৰে এবাৰকৈ আহিছিল আজি কেইমাহমান ইয়াত সোমোৱা দেখা নাই এই যোৱা বুধবাৰত আহি পেলাই সেই স্কুলৰ বাৰান্দাতে বহি পেলাই কিবা Bangso Medical Sub Center COVID-19 abor panajok ingdang tanglo pupentong kibangwe deadlo nipini sita doctor nurse atum kibangwe ajarding pik anlo pusi pherang ke thengno nangpachini don Lasi Karbenglong Autonomous Council Kachari abitung Jasmet Okpran kelang IM ahinpen Pudum Pukhri arada tumaphan mathaponra kikimtang a sub center along doctor nurse atum kithir thepen kepado ponje phansi bor iponasonte mesenji Langhen pen sarpang ringti Karbenglong live Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing He EM Kachi Rongpipi MAC Dorsing Ronghang Lapen Pholoni Circle Asai Khiatum Chelang Rapet Socheng Dhenta Constituency Kaparlo Adu Yahoyalongan Kahumridam Socheng Dhenta Constituency Kaparlo Jasimet Thoya District pen Kachi Hoy Not Havar Borjuri Nopahi Lapen Kothalguri Malong Kido Karbiara Dumaphan Akaprek a district atumsi Akejoy pen Longle Apatake Ronji Polam Arjulong Rentisi Penangan Akarbianglong Arada Soratumta Patta Kachideng Dunjapan Chisik Dingdangno Bangso Pathak Haladak IMAC EM Kachi Rongpipi Joy Joy pen Birta Kelong Donatengsi Kedamtang Prenify Pli Arnike Karbianglong Autonomous Council Abitung Lapen Saikama Bitungatum Kahumri Padodam Lapuson Porhut Adu Ahoy Kapang Tekaputak Kachingwai RD Piponsi Karbenglong Life Aphat District Adu Ahoy Alam Kiaputak Clardak Pen Nangpachini Don Lapuson Porhut Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing He Kaningje Ponatengke District Adu Ahoy Alam Ki Kidamtang Ninkan Faruk Resel Kebra Phokebra Isi Aronateng Pensi Ahoy Along Leke Hok Pontangno Lasi Socheng Dhenta Constituency Lapen
Thoya district ahoy aputhak un anke Karbi Anglong abutung atum pen sitame kelang chari padodon vek jiputa Karbi Anglong life athengno nang pachini don. Kardong Karbi Long Life ini nitum Karbi Long Life pen ladak tok sakot dilitum isi beta long sinitum Karbi Long Life pen soceng kenta constituency long sinang palilo ladak nitum long Karbi Long to council cherry pon EM tum dolo nitum deputy speaker Singhi pen MSc Dorsing Hang pen ladak Aero Circle Office pen Aero pen alang itu staff tum dolo sia hok lang nitum Karbi Long hoil pen Nawang district alam ki aputhak nitum Karbi Long Life pen arpun Chairman, Joint Secretary, Land and Revenue, Yamo, Anang Litum, Pen, Litum Land, Ilitum Karbi Anglong, Ahoy, Pen, Nawang District Ahoy, Apaka Alam Cheng Denta a consciency arlo, ala inter district boundary, Nogao la pen Karbi Anglong, Labang so, Litum Adang Pi, along Litum Langdam lo, pen Pipia kisunga ke boy ma pente litung ku pisi joy ke pen prapjin pen klem ponai ma nahai ka dong elam the dum lang pon lo kisisia consciency lo pak suri phoso se apota litung kiti poni phana bang se litung kachisik dolo pente la bang song bong bordering area da Karbi tribal atum phan itum reference ponsi lang tum phan ake joy pen kota pon po Aikera nang arja bunfit ji nang litum bini dak local MEC na de kache baido phanang litum kiching hon la son thot sini litum ta tim Karbi Anglong ara tum ta me kaiketa alang li long sido la pen Labangso ka homri damhot haladak IMAC EM kache rong pipi ari dengpen ahoy kedo akarbi ara da tomaphat ake japan longle pata sitame pipaja tekang se aning pathe tekang no Den rong pen Bikram Teron Karbi Anglong live Lakha Inko Rapon Nilip MSC constituency Kaparlo Choki Holalong Kedo Indoor Stadium RJ Kapaklar Pon Thujiaphan Kenang Sot Binonglo Karbi Anglong district pen Nongnam Kachithangplok Nilip Along Kedo Indoor Stadium Nonki Avedet Ason se Penangan Kaheno Ason Dopiktangno Chetan Ponme Labangso Ahem Ki Kimpiteka Lake MP Barim Dr. Jayanta Rongpi Kikiba Mahotsi Kimpitekangno Bonta Labangso Ahem Non Ke Aklong Ke Raklap Lapen Kache Tharpen Danglok Inghap Barpi Barso Ke Do Ahem Anparta Kapre Ahormu Anta Ahem Arta Ke Do Piglo Joksi Kaheno Asonsi Ongmunak Asonno Lasi Prabjen Pen Labangso Indoor Stadium Ahem Kasalam Pon Thujiaphan Nilip Arat Ahim Pen Karbi Anglong Autonomous Council Asongja Potomaphan Kachoniri Padupon Karbi Anglong Life Pen Kahumri Damhot Tendon Rong Phar Ahin Pen Klardak Alam The Nang Pachini Donsi Non Parivartan Sarkar BJP Atum Puthot Kapa Matpon Thuasa Claim Ponlote Nilip Arat Atumaphan Penangan Alelong Ponpo Anparta BJP Sarkar Atum Pen Chokiohala Indoor Stadium Puthot Selam Ponthulo Pulote Momo Sitami Nilip constituency Phurki Molong Nong Mesi Dopon Poputa Ningje Pon Koilamati Pen Samson Ingti Karbi Anglong live Tangte Pini Prime Time Berta Kelapon Sakang Toniglo Domi Thagme Kardom